Yes, tugwikaze nk'ibisanzwe kuri channel ya David Official TV, aho tugiye kugaruka ku byaranze umukino wa nijoro wahuje ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Real Betis kuri finali ya UEFA Conference League. Umukino rero uyu wari umukino wa nyuma aho muri UEFA Conference League aho wabaye kuri wa gatatu itariki ya 28 Gicurasi 2025, aho wahuzaga ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Real Betis yo muri Espagne. Ikipe ya Chelsea niyo mu Bwongereza abenshi murabizi, aho waranzwe n'ibintu byinshi by'ingenzi. Tukaba rero tugiye kureba bimwe mu byaranze uyu mukino. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere Real Betis yafunguye amazamu hakiri kare ku munota wa 9 ku gitego cyatsinzwe na Abedi Ezarizuri nyuma yo guhabwa umupira mwiza na Isco muramuzi uyu wahoze mu ikipe ya Real Madrid. Chelsea yagiye kuruhuka iri inyuma ku gitego kimwe ku busa. Ni ukuvuga ngo bagiye half time Chelsea yatsinzwe igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri Chelsea yagarutse mu mukino ifite imbaraga nshya nyinshi cyane. Cole Palmer yatanze imipira ibiri yavuyemo ibitego byatsinzwe na Enzo Fernandez ku munota wa 65 ndetse na Nicolas Jackson ku munota wa 71. Jadon Sancho yatsinze naho Moses Caicedo atsinda igitego cya kane mu minota y'inyongera. Bivuze ko umukino warangiye Chelsea ifite ibitego bigera kuri 4 kuri kimwe. Abakinnyi bitwaye neza muri uyu mukino babimburiwe n'umukinnyi witwa Cole Palmer. Nubwo atatsinze, Palmer yatanze imipira ibiri yavuyemo ibitego, anatorwa nk'umukinnyi w'umukino cyangwa se ababita player of the match. Undi witwaye neza ni Reece James, kapiteni wa Chelsea. Nubwo yatangiye umukino ari ku ntebe y'abasimbura, yatanze amagambo akomeye mu rwambariro mu gihe cy'igice cya mbere, bikaba byafashije ikipe kugaruka mu mukino. Uyu Reece James rero yanaje kwinjira mu kibuga mu gice cya kabiri asimbuye Malo Gusto. Yes, hari byo rero twavuga by'ingenzi byaranze uyu mukino. Duhere ku mateka ya Chelsea. Iyi ntsinzi yatumye Chelsea ikipe ya mbere mu mateka yegukanye ibikombe byose 4 bikuru bya UEFA Champions League, Europa League, Conference League na Cup Winners' Cup. Noneho hano ku ruhande rw'ikipe ya Real Betis, umutoza wayo Manuel Pellegrini yavuze ko imvune z'abakinnyi be mu gice cya kabiri harimo iyo witwa Ricardo na Abde zagize uruhare mu gutsindwa kw'iyi kipe. Chelsea rero yagaragaje imbaraga n'ubushake bwo gutsinda igaruka mu mukino nyuma yo kuba inyuma y'igice cya mbere. Kuvuga ngo yatangiye itsindwa ariko iza kugarukana ikipe ya Real Betis. Uyu mukino wagaragaje ko Chelsea ifite ikipe ikiri nto ariko ifite ubushobozi bwo guhangana ku rwego mpuzamahanga. Kanda subscribe wowe utarayikanda hano kuri David Official TV, tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Turabakunda neza cyane.